patin lungsin na kidang ta tu ni sa phat jong hin ho bung mi te hon imukin win tu ni hin ho endim se da binu mi pai han lang chu ting le lunga go sang ho jong ho endim se na hung kai khom thei je uvin patin thangwa na ipe bin hi tu jing kain upapua konin Pentecost ni som nga thu chom kim ta ain sei in ngai slavin chu chi phamitele lungmon sa sagau ni som nga ihung pe thu Jerusalem da sa lo dinga in vai sa ho to ke sona hiza chu in se pe uchu in ngai slavin ikipa uvin tu ni lain su pite ho Pentecost tilam hitalovin achom jep khanin Hebrew thucheng tesua English te anande to now but repentance ai lovale coming turning back to Jesus ati ai repentance or turning back to Jesus ati ai Bible chang ngalut pa jo hitin tuni sa ega din pidunga ka dei len chang Bible che hile Gospel John bung som ni le bung khat chang som la khat to som de ni hi ga simu hite hi che chun Simon Peter ko nga akal do in ngalin zakhat le som nga le thum dim set len chu akajin aga kajin nga achuti tamwang chun alen chu ai e pun hi Jesu na zawa hungun jingan hung nevin ati pakai hi chu heaven seji ho khat chan jong koi ne him ti adong ama ompo ve koi ne him ti adong ama ompo ve ahi je patherin athui sim do ho ibon chake jawa dingin phathe ebu pe hen tu ni la ithupi jep dingwa ka hin dei che koi ne him tia dongama ompo viti hi ichi pi dingu hinte tuni lain aban chan salding kanomin ahin la Galili kiti hi to Tiberias kiti hi them sakhat ga se khen kanomin NIV English asun ka venai hi le Sea of Galilee ati in eho thado pawachun kavekin ne hi le Tiberias atizi in ilahi ga se khen lew hen kanomi ne sa pau mama kahin la do hi zin ma ho pa mama hin siming katin le thidanin hin le inkatem amani ki ka chu Galilee is a large geographical mountainous region while Tiberias is a specific city located within that region atiai chu Galilee kiti hi sang pia gamhop len ta mul sang si ho chu ako in ahila Tiberias kiti hi mun khat chu Israel sanglam sumlam panga tui khanglin chin chu ase hi ti chu ga hema selew hen kanomi ne him so pite hong tunia hin pakai Jesu Krista thodo kizowa akimuto masat pena chu hilaya hin Thomas kitipa chu ana umpoje a Bible chang chu hi le John bung som la ko som ni le thum ki ka chu umintin ai wangan wang phat ta chu pakai Jesu Krista sagawa ama ho ko mo hung suna thupi lopi ta sanvo lopi ta ahung pi chi phami tiale seji ho ko sagau thing changun ati hi amen sagau thing changun chi se chu hi puna bana asei ki chu pham tele koi hile achon set na su beju chu ki su beja hin ama wang achon set na sauze ki sa hi ati ai su pite ho hi chi thu hi ka ngai tun nangen na ngai tu kham ka ti hi sagau thing chang ding chu phatile koi hile achon set ki su bejam
asu be chu su be ja ding chu ting le achon sit sau chu ki sa ding hi ati hi su pite ho malaya ipui pa te ho thempu aron Samuel chu tel mel chik dek ki te ho abanin thim gao ho Jeremiah Isaiah chule Moses ho jong ana chang phado we hi ve kidang thai hi anina ke mu to kina vachun vekil lewen kanomi nahi anina ke mu to kina vachun Thomas an ta nahi hichika athem chakhat ka ga seinom chu ipha mitia hile Jesu ni khanya ki mutu pine ma se pena ki mutu pine ni wa Thomas an lo ni chun Thomas lo pa amu pha na wa chu Thomas ke hon pakai chu kamuta ve atia hi Thomas in adon bu na chu ga ngai le han kidang ta hi ana tinga kisut na ka khoi jang ka tham kha ka sia a khut thing kil maha hong kamu ka sen ta san pong he atia hi so pite ho hitabang din mun chu zan hi masata wa Krista Jesu te ki zo na ki zuja a hi wanga tu ni a Krista thing pe la athi zo wang sei ju ho ka ma hung ki la jeng jong chu ta san lo ila wa jong hi Christi ni hi la zo wa jong thi hi ti hi ata leng hi hi ole ain la ani ve chanda ki mutu ni wachuni pe seitam Jesu ala wa hung ding kitan ama ho ko ma sei ji paham tile na chunguwa dungmon hen hallelujah pathian lo pi han rom se pai ho chubanga agin wa azam leva akisel le lingza ju lai ju wa na chunguwa lungmon hen hung ki ti chu sei ji ho din izat pin lungmon ta de o katia hi le so pite ho lungmon man te katia hi chuachu Thomas in a sage Thomas ko ma sage Thomas na khut zungin nehin khojin na khut tenin nehin khojin nehin vetemin chu ting le na khut sangin lang kana thamin ging chalel lo hian nei ta sanin ate he hallelujah pathian lo pi han lang Christian ten ta salal na inei hong hi hijlai hin ahung ki lang jing hi traditional a thuse ki sei ho e ho thadu ku ki ho la jenga jong thil chu ka hin sei do no mi nei masang lai zema Gauhati sunga Cotton College hichelai phana dinga college min thangma ma jingla chun e ho mi jong anaka jin chule naga ho jong anaka je le khasima anasive ana umve iti dingwe e mi pa chu professor hon ana dongvin Christian te na Bible chu kasima hile vete zonain ngapi oisunga nithum hinhu achana ahung po do thu kisejin ngapin zona aval hi nithum asunga acham den hi nata sanam tiana do na wachun emilang ho chun negative answer ana pi vinehi tichu ama ho jong ata san lo danu ana sejine ama wang vetemin tune hin naga pa cho hin dong tavin na Bible wa zona chu ngapin avalin a oi sunga nithum le zanthum acham mai atiu chana ta sana metia hile adon bu nahi veti supite ho sar kasa kho wang ka chi piu ka Bible pathen tu theng bu a hi ji chun nangin zona ngapin aval thul lungdon ta na se hin kenwang vete zonain ngapi lin ta cho avale oi sunga le thuma
nithum acham se tin kisun zong le kata sanding hi ati ta cham ta san nei ho hi ka venai le ho hi ta san nei lom dan za dang ho sanga zong ita san lom ji tunin zong nagapa ta san chu veti i chana lo pi ham chu ji a chu nami pi te ho zo se hin pui thung na na te ati pe o hi amen pathian lo pi han lang hi tabang ta chu athum ve sanna akimu tu hi tu ni hin ga sim ki leven kanomi ne hi je so pite ho athum ve sanna dunia koi ni hi tia dongama umpo ve ati phana akimu tu pi koi hitavam ti ga veleven kanomi ne hi hichalai muna anakimu tu pi ho Simon Peter Anina Thomas Didumas atipaho Thumna Nathanael Lina James Jacob Ngana John chutingle adang ho seju ni ho to ahi vetia hile hichipeta seju ho hi segi ahi veti chu akilangin ahi so pite ho hilai muna hinga mandinga ama ho hi Christian se jua se ham ti tunin them chakhat ga gel do leven kanomi na hi se ama wang chi chi lovin tunin so pite ho Simon Peterin keima ngamanin chieng kati ati achu adang hon jong ke ho jong ki thon ni toi ati winai hi chu ina ma ho che ngaman dingina hung ta ve ati a hi aba sapen ta ki mu to niu bana ni sanna ki mu tor chi ni get sanna ti ai la tu ni hin ni get sanna kon ni som thum de ni agoma chu 40 days a ki mu to ni ai ipi hichlai bible hin ipi aseya ipi ko ham ti hi som cha khat ve khom lew hen kanomi ne azone seita when repentance ai lovai hi le turning back to Jesus iti wai je tuna sei zuite ho hi Krista a bezing hinavam ti hi gela chun so pite ho Simon Peterin ngamana ching kate ati achu ven ipi ati ai hile ama pen mak bung khat chang som la chang sigia ngaman len sep ding hiloven miman len sep dinga hungin kanung na hung jin ati pa chu hilo ong ipitia la tunia hi kille bunga hi Krista Jesun achan ding le ato ding ape chu ada sa ngamana chi ham ti hi ga velew hen kanomi nei ana umai hi ta khat lovai ana umai hi khat to vai le tunai Andrew ati pau chun ama chu to khom hilo ama chun khaje wala pai te ho hi po Krista Jesun ei ho hi ngaman len sep ki dingin ei man pove amawang mi man len se dinga ei ngai ei mat noi hi ta sin mi man zo chi ding hi lo ham i piding ang manoi chi kho diu ham ti han ngai tu han lang an pho le kilom ta amawang tunin ji tu se ding hi ana te pu ne hi so pite ho nang jinong phaten ngai tu le chun kanomi nei tunia hi idin munu hi itabang ham i Christian hin kho idin munu hi itabang ham ti ga vechin leven kanomi nei hi zan khowa ke janga mandinga lena sewahin lena semovin amawang aman po ve ti chu atu theng bui simna wa koni hin mu the hi je ngaman jing awa jing hon hoilai ki sep hen lang le ngaum deu ti a hai lo hil ding oi hin ama wa ka se na mun zo seu hi venai le khat zo lo mat ding nga zo mong mong lo hi je Jisu ama ho koma huwa ne ding ne zum atia chu ipiana seiva metia hele ke ho zan khowa kejin len kana semuvin amawang khat cha jong kaman pove chuzia chune ding zong kanai pove atia hi hallelujah paten lo pian amawang Jesu na sei ji phamitia le
Kung si lam ziet lam chun lien chu ka sep thate mu vo atin na hi le ama hon jong kung si lam ziet lam chun lien chu ka se lawai le so pite ho nga len ta zakhat le som nga le thum a hin man ta ve kai do jong chu ha sat tu le jing na hi chu ja chu Simeon Peter jong chu lai gina akai do chi hi je nga zakhat le som nga le thum hi ipi vet sanamong amti hi theologian hon anangai tu wang ahenum ho akuna hethena umdinga anagin sa thudol wachun vanule sit pom pi len khat sung hi ta lang le mizo se Krista hinna anejuwang Krista ke pana thupa asun so ding hi vet sana jong hinte ti loi hon khat mi ching mi thim ho ana umu vine he ti chum iga se no mu hi hen lang so pite ho hi chi pe ta chu jesun angai lut chun ti chu ko hi de o jesun angai lut zohon hi dinga hi je ama hin petar za pakai hi ati petarin pakai hi chu ati kisu aza phat chun sangkhol akia lojin sagu kiwa no mahi wangin seidi dang ho wang chun kung neu lam khat chun atol vinai aum vinai ati ai jisu ai ti chu hengal ta tunihin ama wang ipidinga chu bible sinnaw chu vena hile ipidinga chu koi ne him ti jeng cha jung seingam lo hi te o so pi lai kom kai ke kohima ka gom sunga chakalung thima natta he ki sun khain ka he ne jia chu tunia hi sarmon hi ka hin si me hi je pathen lo pi han lang ni somli chanwa pakai jesu to ki hen pan pana tunia he pakai jesu hello gol phabet pi om ahepa jesu na ngai lu in ahena petar ko ma aga sei ahiwanga chu hungwin lang an hung ne ven jing an hung ne ven atila jai ipiatela khat cha jong hi ama ko ma chia koi ne hi ti jong a sei ngai lu ngam lu hi ti o ti hi su pi na ngai tu kham ka ti ai vanole se de vitamin boy hoi hi je ni somli chan na period of testing a hilo the renewal paka ja ki tha sem ni ko tu ni hi je su pi te ho ni somli Hebrew 10 tesua ati hi Izia jatunin gamang izari tavan Krista ko na gamang ito ding helova gamang petar holoi jin zong chubanga pathin pakai jin atimwa kanung hin juvin lang hi vin tunia ki panahi keiman miman len sep dinga ka koi na hitave ati nunga chu ipi ati le miman ding hilowa ngamana chu ga chiu hamti tunihin ga nungel ki lesin kanomi na hin Krista di ka na in kho hizat na pi nunga hi tunia hi na sai mangki nam ti hi Greek ten asena wachun Sarakosti 40 days ativin hichu English ten anele do na wachun period of testing kivet sa na phat renewal kisu thing na ai lo vai le kisu hal kit na anati we hi je ka ngai ton tunin e hola jinga jong hin igam sungo jong hin i chen now India iti dinga Manipur iti dinga khu khilen iti deu ham jinga jong hi vitamin ku ki zolen iti dinga ma hin ka ngai to le mitam ta hi o semna la sumle pai ngai lu jia a bolding a to ding a tham dinga kuna Krista lama a gelung a heiding jing se jong gel phatalova apam pe a kitam de o katiai so pite ho I Christian hindano hi ka vedjia hile lungdon loni umucho I ka mo hi ka vedala tuni nas boy mo nga hitaya ni khat ni cha jong ni som ni mei tari som na thumji nga jong chun vete mu vil so pite ho I pastor ngai lai ta mi thum jong hi ambush anaki bolte hitaya ama ho chu underground jong hi lo cho so pite ho mi ramai mai jong hilau hobung sunga dinga Krista dinga palai ai vinai pastor
mi thum zen thina tu hi ka vena hi le vanule sina pastor ho ambush ki bol hi zakatem tem lo ke hi je ke wang non izan na zawam ka hepon ken wang kana za kha lo hi je hi chan ke ya le se hin ko iman khil ga mu hitale kilom te in ka mu hi so pite ho chu chu hi dinga le ipi Christian hi ro na ipi ding ham te ka ngai tu ting la so pite ho kidang ta lungdon ta mi chu hi vin hi je ven sumle pai ngai lut na zia thil tam ta bol loading bol ma thei thil tam ta ne ma thei tam ta inevin igol lango vin la tu ni chana hi kichi sa ta nu la pa hon a phau zong le ngai lo kichi sa ta amuwa ane be mu akine o a thi pi ga mu hitang ai po yesu pi thi zong chu mi krista thi ai le ki pa me hi je krista thi lo mi izat de o izat te ho na te ho hi van kam lut lo ding izat da te ka ngai tu sadam na kot ke hon lai za tu sadam na kot sunga lut lo izat da te ka ngai tu lai ting le pa kai pathin hin e vo jang na pi ma ding ho hi ka ngai tun kidang ka san alo pi dan hi kamun imin mo danu hi kamun phamo ka sale jing ne hi chuja chumi hon khan ni pe bo ki ta mi tal go men na zada ho ho bungin zong a dei be lo ho kham de thei mu chi chi vo ho zo si zo hi chingin ipang ki nu vin chu number 4 hung ke sim do na mu chi ho jong chu tu ni chana hi da la go lo ho hi pakai pathin tu ni hin petar ho loi ai lo vale mi dang ho mi segi ho chu oi moi ve tau hen ai wanga chi ama ho oi mo to krona e ho jong chu oi moi chan ding oi mi tam te in the tunnel James John nai lawal Simon Peter Thomas ipiati alang mana chi ham ti ilung bai pi ding oi ama wang e ho la jinga jongi kani le bola izat ichi wang kani sumle pai izan ibolwa hin khushi muham ti ngai tu ting lo vo jang dat ta ji e ja je chun su pite ho tu ni hin thil kidang ta hi hilovin government ho jing in government natong employee ho jing jong hi evena hi le aphade pu ne hi so pite ho ne guding cha guding ti ho bu hi ibui pi tam ta loi wa a umi na hi chu krista lung put ki to nam ti chu ngai tu e krista lung put to na ho lung put ki to en ti hin na lai i lung put jong ki to lo ti bang chu so pite ho i ngai to le za chat ka sama ma a hi zem i kam sung ba phat ma sakhat lajin Churachandpur iti ding ham lamka iti ham district hospital la doctor min thang ta khat so pi ho hi chapha la ne chen khom pi ho Dr. Syam Sundar anahungin ahi je posting ha gule chang lama thim na nei ta ahi je chun vevin atusim them khat hin saying katem e ho mi ho khat hi achapa hi operation gule chang langa operation bolding hi je in jingka ma pi ta hin athovin Dr. Syam Sundar ko ma chin Dr. po ahi pose kachapa hi tu ni le operation na bol dingin phate ne bol pin atia izaram khatcho achoi hi le kilomin meithon pawa cha thak na ba sapten bribe money ati chu aga choi ta ne hi je so pite ho aban na he nai za chat ta ahin don bun na che hi hi sapawa kin kana su da hi ji in I will only accept the bribe money after when I become a Christian. Aticho. Kaiman hichi Tadon na dinga agua thile ki pe sumhi. Khunung zep ting le Christian ka hi ding le bo kala ding hi. I will only accept the bribe money later when I become Christian.
atia za da dan cho ka ngai to ne hi chi phal la ya e ho thing sang mi ho aman siam sundarin anak pan khompi doctor ho jong chu sum le pai ipp ham ne gu cha gu hi ti de ham hi an ne u hi te ding alang ne hi na su pi te ho even ai ne za chat ta thilwang chu a hi chu ya chu mi ho attraction na dinga hi ki lo e Christian nu pateni bang chu ziglen ni la kina jeng chate ho jaga hilo wa pu duma ki khen tu insa in lang na nei jam su pi te ho ama ho yang chu guilty min hing mu te ngule alung thim wa Christian te hin khu hoi te ve ti thei di hu nam pastor in lang hobung upai ini an lang mitlamin hi zong le chu ho bol ding hilo ama wang house na thu ka sei po ye ama wang lung thima lung gila hi ki pa ta thein ding pa hi inei pu ve inei ji pu ve nei dinga ku le hi ti pa hi het ding kano me na hi so pite ho ila wa hi khang dong nep cha zong le han father of nation India te nampia dinga mipa anatim Gandhi Mahatma Gandhi ati pau chu yer su kai dingun kanomi nei gal jeng jong chu Subhash Chandra Bose in hunamahi independent building ati hin aman non violence Tibet sahi mi to popular I lo mi pi ho people government ta na hi chia all ta hi ki kai do na independent building ati chu koi zo lo li na namu tu ni veleven Subhash Chandra Bose wang cha lo thing ta pon India hung ki le ki ne ti yong sula ane ki zadi ta pon mi hom thon khanin a hung ki le ki ne ti yong su na mu yong umu ven ai wang le khabu khat kana simna chun sangkha joko somli lenga chun aeroplane vanleng buke en ama so ana zaw tai ate Gandhi chu ipidinga Christian na ai du lo wang tu se hi them chakhat ka ga la no mi nei so pite ho mi hon Christa Jesu hi om chan chu te New Testament hi anna sim lo nei hi sa ham British sarkarin anamanuvang sapten anamanuvang song kula na koi jing la jawam Gandhi hin New Testament izad ve ham khat anasu hi chujia chu tulaya mi hon ama hi Christianity khat a hi lovanga aslawana uminte ati lo naw chu chu hi ipizenam la so pite ho aman anathil se ji pamitel hi chi go langpa hi chi juice go langpa tu se ho hi ka vena hi le ke ja dingin hin na ekipi ati je achu ama jong hi aping tha in ana koi ta vet lai pa va ka ti cho ping tha ti cham chu se chu hi levin su pite ho achai ne ke ja ka hin se nom chu father of a nation Gandhi Mahatma Gandhi hi chu Hindu sa khu a umahi wangin hiti hin isa khu elo le ipakai Jesu Christa chan le thil ho atu se ho jo si anasim a hi to keronin hiti na se nei I like your Jesus but I do not like your Christianity atheism Keiman na pakai Jesu hi ka dejin ka ngai klun a hi le atu se jong hi ka pom thein a hi wang na Christian hin kho wang hi ka dei poi ati chala achu ti dinga le ho hi Christian hin kho adinga mi za de la lu the dinga I chon chan I khan san wa hi Christa thu pa choi za hi ai lo alun na pha lo na ga ma hi iti ga mi ke diu ham ti chu lung dot ta kha da hi ta Hizia chu tuni hi vete mun so pite ho hilai mun hi tuni idin mun hi Pentecost a hi jeng wangin tuni hin so pite ho ise yu hi azon kada seitan he Hebrew pawa tesua
chu repentance ai lo wal turning back to Jesus mi zari tunia hi pakai da kuna gamlai hi ta awam tunin pakai ha kisi pumin pakai lam ma hungkinung le ki taw hi te ti hi tunia hi ka sei nom hi pakai lam ngan kisi in hungkinung le ki taw hi te 40 days ibon se ke jin kisim tha in pakai ja kinung le ki taw hi te ti hi tunia ithupi hi to thona chu zia chu so pete homi tam ten koi ham tia pakai je su ka ma ga ki da ngam lo hi i zena na mi tia le na ding do lai do pha ting le o ichi na ding do lai chi lo ting le hin na ding do lai hin lo pha ting le jisu chi ki za cha chi simon peter ho lo jin jong ana za cha nu wa a hi jong a he ta u chula hi wa nga chu koi ne hi tia sei nga ma jong khat sa na lo hi ta ve ti chui mu vi ne atu thing to sona phat chom cha khat atu hi ngi sei hong ibon se ke wa dingin pathinin atha be in e ho jong pakaya kinung le ki theinan athu phat thei bu pe taw hen ka ki pa e